mbaburire. Let me warn you. Hano hanze hari imigati yuzuye uburiganya. There is a lot of bread out here which is Hano full hanze hari of. imigati y'ibinyoma. Kubona umugati ni byiza ariko ntuzajye umugati wihakanya ubwami bw'Imana. Reka mbabere umunyakuri. Let me tell you the truth. Imana yatumye tutareba mu mitima y'abandi no kuri kose yarakoze. The God that made us not to see other people's hearts, he really did well. Kuko bamwe muri twe bateranye. Because some of us who are here tonight, bamanitse ibyapa by'ibidashoboka. because we have other signposts showing the impossibilities. Ngize 35 nta no urambaza uko nitwa. And I'm now 35 years and no one has asked me what my name is. Narize maze imyaka 8 nta n'igihumbi ndakorera. I have spent 8 years after my high school. Hari ukuntu Yesu akugerageza ariko azica ari bukore. Hanyuma ukayavuga ye. Umunsi tugiye kureba Yesu nk'umugati w'ubugingo. Today we are going to see Jesus as the bread of life. Ariko nta nubwo ari ubugingo gusa n'umubiri. Not only eternal life, but even the body. Kubaho kwacu tugukesha we. Our life is because of him. Hanyuma rero nimvuga umutsima nkavuga umugati ubyumve nk'ikintu kimwe. When I talk about bread in different terms, please understand it. Nagira ngo dusome Yohana igice cya mbere. Shall we read in John chapter 1? Yohana ibice 6 umurongo wa mbere kugeza kuri 14. John chapter 6 from verse 1 to 14. Ni igice nkunda kirimo inyigisho nyinshi. I have taught very many lessons from this passage. Kubera ko ari mirongo myinshi ndashaka gusoma vuba. Because there are very many verses, I will read fast enough. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abagwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika imisi mikuru y'abayuda yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza hari abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo bajya. Icyatumye amubaza cyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi icyo ari bukore. Murongo wa 7 Filipo aramusubiza ati imitsima yagugwa denariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu wese yajyaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ife 2 ariko byamarira iki abantu bangana batya. Yesu ati ni mwicaza abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira ayigabanya bicaye n'ifi nazo azigenza cyo nkuko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu ni we muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Amen. Muri inyigisho harimwo ibice bibiri. In this teaching there are 2 parts. Hari igice cy'abantu bose bakorewe ibitangaza. There is a part for all those who saw the miracle. Ariko harimwo n'inyigisho yahawe abigishwa. But then there is also teaching specifically for the disciples. Murongo wa 3 wavuze ngo Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. On verse 3 it reads that then Jesus climbed the hill and sat down with the disciples. I'm not sure if all of you are disciples. Or maybe you have just come to look for bread and miracles. But Jesus says that all of us should be disciples. Ndasenga kugira ngo ukore ku matwi yacu tubashe kumva icyo ugiye kuvugana natwe kuri uyu mugoroba. Reka ntituba abantu bose ahubwo duhinduka abigishwa. Mwami tuba abigishwa bawe
tumenye icyo dushakaho, kubaho kwawe kube muri iri teraniro, ikintu cyose cyarogoye iri teraniro gitsindwe, imbaraga z'umwijima zifatwe mpiri, ineza y'Imana ibane natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Topic yacu iravuga ko Yesu ari umutsima w'ubugingo cyangwa ari umugati w'ubugingo. Our title is Jesus is the bread of life. Hanyuma mbere yuko mvuga kuri iyo nsanganyamatsiko, nagira mbabwire ko iyi nyigisho nyene yari igenewe abigishwa. Before I talk about the topic today, abigishwa rero ari ukuntu ngo yabagerageje ababaza ngo twakura he ibyo kugaburira abantu bose bari kutuzaho. I want to tell you about how Jesus tested his disciples about the food that would feed all the people who were coming to him. Ariko Bibiliya tubwiye ngo yamubajije amugerageza we ubwe yarazi cyari bukore. The Bible tells us that Jesus was testing him because he himself knew what he was going to do. Hari ukuntu Yesu akugerageza ariko azi cyari bukore. There is a time when Jesus tests you, but when he knows what he's going to do. Hanyuma ukayavuga ye. And then you talk all the words. Ariko buriya abazi cyari bukore. But he knows what he's actually going to do. Kavuga ati imigati yagugwa denariyo 200 ntiyahaza aba bantu. You say that all the bread that we can buy, that money we can never get. Reka mbabere umunyakuri. Let me tell you the truth. Imana yatumye tutareba mu mitima y'abandi no kuri kose yarakoze. The God that made us not to see other people's hearts, he really did well. Kuko bamwe muri twe bateranye. Because some of us who are here tonight, bamanitse ibyapa by'ibidashoboka. Because we have other signposts showing the impossibilities. Ngize 35 nta no urambaza uko nitwa. And I'm now 35 years and no one has asked me what my name is. Narize maze imyaka 8 nta n'igihumbi ndakorera. I have spent 8 years after my high school. Narizi ko nabonye iseta nziza ariko ntibigenda. I used to think that now I've got a great marketplace, probably I would say. Icyama muri aya masengesho y'iminsi 40. How I pray in these 40 days of prayer and fasting. Ukamanura icyapa cy'ibidashoboka. That you pull down the ukandikaho ngo bidashobokera abantu bishobokera Imana. The signpost of impossibilities to possibilities. Niba wizera uzura n'uwapfuye. If you know the one who resurrects the dead, ntabwo yananirwa n'ibyo byawe. He cannot fail to do what is yours. Yamubajije amugerageza yarazi cyari bukore. He asked him knowing what he was going to do. Hanyuma baramubwira ngo hano hari umuhungu ufite imigati 5 n'ifi 2. And they told him, here is a boy who has 5 loaves of bread and 2 murongo wa 10 wavuze ngo Yesu aravuga ngo nimubicaze. And verse 10 says, Jesus says, let them sit down. Munkurikire hano neza. Let us listen to this carefully. Ntabwo hakenewe imigati myinshi. We do not need a lot of bread. Hakenewe abantu bicaye. We just need people who are sitting down. Uwazana toni 100 z'imigati duhagaze ntizaduhaza. If we were standing up and someone brought 10 tons of bread, it can never be enough. imigati 5 twicaye twahaga. But if someone brought 5 pieces of bread when we are seated, that would be enough. Umuntu uhagarara mu mutima nubwo wamwigisha ukazana bonke ukagarura birigarahamu yazutse akaza gahagarara nk'amagaze. Uwo muntu ufite uruhagarara ntiyakumva. If you have unbelief in your heart, and even if Billy Graham came and stood here, you would never believe. Ntabwo hakenewe imigati myinshi, hakenewe abantu bicaye. We do not need a lot of bread, but we just need people sitting down. Ari kera muri 98 sometime ago, 98, nagiye kubwiriza muri kaminuza Butare. I went to speak in UR in Butare. Harimo umukobwa yatinze kubona umugabo. And there was a lady who had spent long waiting for a man. Ariko imiterere ye yaritondaga yakoraga muri kaminuza ariko yaritonda mu buryo bukabije. She was a very humble lady in nature. None tukamubwira Imana yaguhaye impano nziza. And then we would say that God has really blessed you with a very good gift. Wivugira make ukuntu witonze. You have few words, you are very humble. Aravuga ngo umutima wansariyemo ntimubizi. And then he would say, you do not know what is in my heart. Turavuga se wasazijwe ni. But what made you really get mad? Avuga turana ntasazi iwacu nta mugabo. Can I go back home without a man? None muri ico gihe abona umufiance. During those times he got a fiance. Turamubwira bya bisazi byarashize. That madness now got healed. None wabonye ico washakaga. That you have got what you wanted. Avuga tumfite ibisazi by'ibishingiranwa. And then he said that now I want the things that I will take when I'm getting married. Nabwo hakenewe imigati myinshi, hakenewe abantu bicaye.
We do not need a lot of bread, but people were sitting. icama ya masengesho y'iminsi 40 agasiga twicaye. Or how I pray these 40 days will leave us sitting. umwami azi icyo azakora. Our Lord knows what He's going bya to bintu do. byose azi icyo azabikoraho. And all those things that you're thinking you will yaravuze work ngo on them. nimubicaze. He says that let them sit ntabwo down. hakenewe imigati myinshi, hakenewe abantu We bicaye. do not need a lot of bread, but people sitting down. indi nyigisho yari irimo hano, The second teaching that is in there, Yesu yagira yigishe ba Filipo n'abandi bigishwa ko ari abahesha b'umugisha. He wanted to let them know that they are actually the ones to bless. yababwiye ngo babicaze mu matsinda, He told them, let them sit in small groups hanyuma bagaburira abantu. and then let them feed them. ntekereza ko ya migati itanu yayimanitse ari itanu, I think Jesus lifted up all those hanyuma breads from their batangiye 5. kwigaburira abantu iragwira. And then when they started giving them out to people, they multiplied. urumva utwo ufite niba utujya wenyine. What you have, imagine if you're just eating it alone. mugereranye na wa mupfakazi yavuze ngo ndatoragura udukwi tubiri n'agatsima ndi bujye n'umwana wanjye tugahita dupfa. You remember the other widow who said that I am remaining with a small flour. I'm going to eat it with my child and I will die. wige kubisangira n'abandi. Try to share what you're having with the other people. ibyo usangiye n'abandi ntibizigera bibura, ariko ibyo wariye wenyine bishobora kutaguhaza nawe. When you share what you're having, you will never lack. But when you eat alone, it may never be hanyuma enough for you. inyigisho nkuru y'uyu munsi, Yesu niwe mutsima w'ubugingo. And the most important teaching tonight is Jesus is the bread yagira of ngo life. abereke ko igihe ahari nta kibazo cy'ibyo kurya, kubera ko hano biravuga ngo yahagije abagabo 5,000, ubaza abagore n'abana bari hafi nk'ibihumbi 20. He wanted to show that during the time he's around, there will be no challenge of food. In the Bible, it reads that he fed 5,000 men without women and children. nibagirwa ibindi navuze mbere, Even if you forget everything that I've said, usigarane ko Yesu ari we mutsima w'ubugingo. just remember that Jesus is the bread of life. hanyuma munkurikire noneho tuvuge ku mutsima wonyine. Now, could you please follow me as we talk about the bread of kugira life? ngo umugati uboneke cyangwa umutsima uboneke, For us to get bread, ni ihuriro ry'ingano zahingiwe ahatandukanye. birashoboka it is a mixture of the wheat that was planted somewhere different. iyo tuvuze ngo Yesu n'umutsima w'ubugingo, When we say that Jesus is the bread bwari of life, ubuhanuzi ko amoko yose yo mu isi azahurira muri we. it was a prophecy that all the other nations will be in him. umuririmbyi yaririmbye ngo itorero ni rimwe mu moko ataramwe, ryizera umukiza umwe n'ukuzuka kumwe, ababazwa n'icyazanye ibice muri ryo. Even if there are different denominations, but it is all fulfilled in him. bwari ubuhanuzi ko azireherezaho amahanga yose. It was a prophecy that all the nations will be upon his ikindi, shoulders. umugati utera imbaraga. The bread gives power. muri Kristo niho honyine hari imbaraga zo kunesha icyaha. It's only in Christ there is niho power to tubasha win over gutsinda sin. satani. That is when we can win over the niho devil. tubasha gutsinda imyuka mibi. That's when we can win over muri any Kristo evil niho tubasha spirits. gutsinda umubiri, irari It's only ryawo. in Jesus that we can win over our bodies. muri Kristo Yesu niho dushobora gutsindira isi. That is when we can win over the world. muri we harimo imbaraga. In him there is power. ikindi, Another thing, umugati ntabwo waboneka hatabayeho guponda. we can never get bread when we do not have molding. guponda nabuze ikindi mvuga, sinzi ukuntu hari ukuntu bashaka umusore w'ingufu agaponda kugira ngo umugati uboneke. When we want to get dough, we can get a very strong young man and then we make dough. ibi byari bivuze imibabaro azahura nayo kugira ngo itorero riboneke. That was meaning the kind of struggles that Jesus would go through for the church to be born. ariko nawe niba ushaka ko uhinduka umugati muzima, nuko ugomba kwihanganira ibikugerageza. Even you, if you want to become good bread, then you have to be patient for the challenges that you meet. ntabwo umwigishwa yaruta umwigisha. There is never a time when the student is greater than the master. inzira yaduciriye ni y'umusaraba, niho tugomba kunyura. The road that was paved for us, it is of the way of the cross. hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemegwa azambikwa ikamba. Blessed is he who struggles with sin, because they will be blessed at the end when after they win. dufite abakristu rero We have Christians, barakijijwe, they are really saved. ariko kwihanganira ibibagerageza, But to be patient with the challenges and the bahita struggles we meet, bakonekita kwa kamere. we go back to the carnal nature.
ibindi byose ntacu ariko iyo bigeze ku kugeragezwa. All the other things it's okay, but when it comes to the temptations, niba ushaka kumenya ubukure bwawe bwo mu mwuka, if you want to know your growth in the spirit, niba ushaka kumenya imbaraga ufite mu gakiza, if you want to know your strength in salvation, attitude ufata wageragejwe uriya ni wowe ukuri. the attitude that you have, that is the real you. Kuriya kuntu iyo wageragejwe umwifato wawe ni ugaragaza aho gejeje gukura mu gakiza. When your way of life has been tested, that is when you grow in salvation. Kubera ko iyo tutageragejwe twese turabana beza. But when we are never tempted, all of us, we are good people. Ariko iyo umuntu yageragejwe nibwo avuga ati uko kuntu nifashe. But then when you are tempted, then you think, you reflect on bigaragaza that. nyene ko nkwiye kongera kwemera ko Kristo asubiza imbaraga muri njye. It shows you that you need to reflect, and then God can fill you. Ikindi nagira mbabwire ko mu Bisirayeli umugati usembuwe ntabwo usembuye ntabwo wemewe. In Israel, they do not allow bread with yeast. Ntabwo bemera umusemburo mu mugati. They don't allow yeast in the bread. Kristo niwe wenyene wageragejwe na byose ntiyakora icyaha. But then we know that Jesus is the only one who was tempted in all umusemburo ways wa but never kamere sinned. ntabwo Yesu niwe yaje gukuraho. The yeast of the carnal nature is what Jesus came to take hanyuma away. mu nyigisho yatanze yavuze ko twirinda umusemburo w'abafarisayo. And when he says that that is the yeast that we need to prevent ourselves from, the Pharisee kind of yeast. Yesu yababaye gusa ahuye n'umunyedini. Jesus was very hard when he met No with gusa them. yababaye avuga nabi. He talked about very many bad words when he got hard. Abanyedini nabo natwe turagoye. We the religious people, we are very, very stubborn. Uzi ko idini rigira kayunguruzo kamimini umubu kagahitisha ingamiya. We know that our religion can let the cows go through. It has a sieve that lets the cows go through, but the mosquitoes remain. Noneho Yesu akavuga ati mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Jesus warns against the yeast of the Pharisees. Ejo narababwiye ngo tuba abana b'Imana kurutaho. Yesterday I told you that let us be good children of kubera God. ko hari ukuntu nyene abafarisayo bari bafite uburyo bakora ibintu ariko hatarimo gukiranuka nk'uko wa Kristo. The Pharisees had a way of doing things, but that was not the righteous way as Jesus recommended. Nashaka kuvuga ku migati itera ibibazo. Let us talk about the bread that brings trouble. Hari umuntu yigeze ajya kugura umugati akawujya azi ko ari umugati mwiza hanyuma ntumugwe neza mu nda. Is there anyone who has bought bread thinking that it is good bread and then all of a sudden it was food bitewe poison? nuko umugati warengeje igihe. Sometimes it's because it is expired. Cyangwa se bawukoresheje ibikoresho bitari bizima. Or maybe they use different bad ingredients. Mu itangiriro 3:19 havuga ko Adamu kuko yakoze icyaha azaheshwa umugati no gututubikana ko mu maso. In Genesis chapter 3:19 we read that Adam is the one who mwibuke ko atari ku Imana yarabiteganyije mbere, ahubwo niyo mpamvu Yesu yabize ibyuya bivanze n'amaraso i Getsemane kugira ngo akureho uwo muvumo. We remember that God had not just planned for that. You remember that Jesus, he actually sweated blood and water to Itangiriro take away that. 21 umurongo wa 14 havuga ko umunsi Aburahamu asenda inshoreke n'umwana wayo ngo yabahaye umutsima abaha n'amazi. In Genesis chapter 21:19 we see Abraham sending away the concubine, sending away even the child, and he gave them bread and water. Ari mitsima isenda abana badateganyijwe. There is bread that takes away the children that are not planned for. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo itangiriro 25:34 in Genesis chapter 25:34 havuga umunsi Esau atakaza ubutware bwe. When Esau was taken off of his nabwo birthright, nabwo bamuhaye umugati n'ibishimbo. He was also given the bread. Nahoze ntekereza ukuntu Esau yatari umuntu mwiza kabisa. And I can now start thinking about Esau in his Siko yamanitse ikiganza akavuga ati ngewe Esau mbitekerejeho neza ntasaze ibyo kuba samuragwa nta kintu bikimariye nakarengiye kwicwa n'inzara mu mumugati nge. He put up his hand and said, Esau, I solemnly swear that I have given out my birthright if you give me bread. Umwanditsi w'abaheburayo umva mu baheburayo hari kure yarakibyitotomba avuga ngo ntimuzatakaze ubwami bw'Imana nka Esau
mubugujije umugati. The Hebraic author writes that do not let your birthright be taken away because of the bread. Muri iki gihe abantu ibijyanye n'ubugingo buhoraho ntabwo bikibashishikaje. In these days when we talk about eternal life, not very many people are excited. Kubona umugati ni byiza, ariko ntuzajye umugati wihakanye ubwami bw'Imana. To get the bread it's good, but to get the bread when you have denied the kingdom of Jesus, that is bad. Hanyuma muribuka ko umunsi Yakobo ariganya umugisha se. You remember when Jacob was stealing the blessing from his dad. Nabwo yamuzaniye inyama n'umugati cyangwa se umutsima. He also brought meat and bread. Mbaburire, let me warn you. Hano hanze hari imigati yuzuye uburiganya. There is a lot of bread out here which is full of. Hanze hari imigati y'ibinyoma. That there is a lot of bread full of lies. Ntabwo uyu munsi narebye imibare. I did not see numbers today. Ariko icyo nkundira leta y'u Rwanda isigaye itanga imibare cyane. But now the government of Rwanda, I like it because it gives a lot of statistics. Imibare y'abantu bariye ruswa mu myaka nk'ibiri ishize. If you wanted to get the number of people who have been embezzling funds or in corruption, or if you wanted to see the number of people who have embezzled government funds, you'll get the numbers. There are people who are eating bread of embezzlement, lies and imagery, and they take a blessing that is not theirs. Another bread that is not good bene wabo na Yosefu bariye umunsi bamugurisha. It is the bread that was eaten by the brothers of Joseph when they were selling him off. Ngo bari bicaye ku mutsima ngo bahita babona abacuruzi bo muri Egiputa bamanuka. The Bible says that they were sitting and eating, and then from afar they saw the people coming. Yosefu yagiye kubagurisha, yagiye kubagemurira abakunda. Joseph had taken food to them because he loved them. Bicaye ku mutsima yabahaye hanyuma bahita bamugurisha. They are sitting and eating the food that he has given them. Now they are thinking about selling. Abantu batazirikana neza. There are people who never think about our goodness. Ikindi nababwiye ko umutsima usembuwe mu Bisirayeli waraziraga. I have also told you that bread with yeast in Israel mu Migani 28 umurongo wa 21 haravuga ngo si byiza kurobanura ku butoni kandi si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Proverbs 20:18 talks about that verse. Yani Migani 28:21. Proverbs 28:21. Muzanshakira igisobanuro. Please find me an explanation. Cyo gukira, to get rich, gukomera, be powerful, imbaraga, authority, n'ibindi bimeze gutyo. And other things that like the same. Uzi Mose yaravuze ngo imyaka yo kurama ngo ni 70 ngo umuntu yagira intege ngo ikaba 80. Moses says that the years of life it's 70, but if you're more powerful then it's 80. Tekereza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Imagine sinning because of a small piece of bread. Uwo mutsima ukawugeraho mu buryo bubi. And you have received that bread not in a right way. Hanyuma kuri 80-90 ukabugiye. And then 90-80 years you die. Still no waguha imyaka 200 nabwo wabugikunze naho. Even if only someone gives you 200 years, you would still be on earth. Kubona umutsima ni byiza. To get the bread, it's a good thing. Ariko ntabwo ukwiye gucumuzwa n'akamanyu. But you're not supposed to sin because of it. Ntabwo ukwiye kugera ku mutsima ubanje gucumura. You're not supposed to get the bread after sinning. Nge nibwira ko ari umutsima witwa Yesu ntabwo yacumuzwa n'akamanyu ku mutsima. I believe that someone who has eaten the bread called Jesus will not sin because of a piece of bread. Inatwamara iminsi mike ntuzacumuzwe n'akamanyu ku mutsima. Here we spend very short time, do not be led to sin because of Paulo bread. yageze igihe akavuga ngo iby'isi mbireba bibambye nabyo bikambona mbambye. Paul says that I see the desires of the world on the cross, and they also see me on the cross. Do not think about this as if it is bad to have the things of the world. But Paul says, let that not replace God in your heart. Christians should be blessed ones, but God should remain number one in their lives. If all the kind of
umutungo highness wose that you get, uzagira or maybe whatever you gutera earn, imbere kose uzagira or the development that you'll have, ntuzimure Imana mu mutima wawe. don't you ever replace God. Ntibizasimbugwe n'umugati. Let that not be taken away because of bread. Wabugereranyije ibitagereranywa. You will be comparing things that are incomparable. Hanyuma imigani 6:26 In Proverbs 6:20, haravuga ngo maraya arakenesha umuntu agasigara ku kamanyu k'umutsima. The devil makes you lose everything and you remain with a piece of your bread. Harabagabo n'abagore Imana yahaye umugisha. There are men and women that God Uyu has munsi blessed. abana babo babayeho nabi kubera maraya. And because of that, their children are now in bad life because of the concubine. Umutsima Imana yabahaye bawukoresheje nabi. And because the bread that God gave them, they used it badly. Maraya arakenesha umuntu agasigara ku kamanyu. The concubine makes you lose everything and you remain only with a single Kandi piece. ubwo bijyanye n'indwara zandurira muri biriya bintu. There are even other STDs that come with that. Hanyuma ndashaka kubabwira imitsima mizima kugira ngo ngere ku mutsima witwa Yesu. I want now to tell you good bread so that I can reach. Kuva 16:31 Exodus chapter 31. Abisirayeli mu butayu yabahaye manu. God gave the Israelites Icyo manna. kintu bacita manu. That is called manna. Nta muntu arabona igisobanuro cya manu kugera uyu munsi. There is no one who has got an explanation of Zaburi manna iravuga ngo today. Imana yabahaye ku masaka yo mu ijuru. The Bible talks about it that God gave them cereals from heaven. None nge ndashaka kubivuga mu magambo yanjye noneho. Now for me I want to use my own words. Manu ni nkuko sogokuru cyangwa papa mukuru. Manna is like your great grandfather. Yaba ari harajya ibiryo biryoshye. Knowing that this is good food. Hanyuma akagabanirizaho umwuzukuru we. And then he cuts a little bit of that and gives to the grandchild. Imana yaduhaye ibiryo by'abakomeye. God has given us great Imana food. yaduhaye ku biryo byo mu ijuru. God has given us food from heaven. Kimwe mu bintu byatumye Imana ibabazwa nuko Abisirayeli bitotombeye Imana nuko yabahaye ku biryo bitari bisanzwe. One of the things that made God so mad was to hear the Israelites complaining of the food that they had given ibiryo them. umuntu yajyaga afite imyaka 70 ntagire ikibazo n'umwana w'imyaka 2 akabijya ntagware bwaje. Think about the food that was eaten by a 70-year-old or a 2-year-old and nothing would happen. Kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu. Respect to God and believing. Kuva 23:25 in Exodus chapter 23:25 haravuga ngo muzakorere Uwiteka Imana yanyu nayo izahumugisha umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri wowe. Work for the Lord your Lord and he will bless you with the bread of life and he will be amongst you. Nahoze ntekereza kuki tudakorera Imana dushizeho umwete. I kept on asking myself, why don't we work for God with devoted hearts? Because that is what is going to make God bless us with bread and water. We are supposed to work for God. Not only in the churches, every other place where we are in daily life. In the things that God provides, gives, it's even long life. Hanyuma kuva 29:23 hari imitsima yerejwe abatambyi gusa. In Exodus 29:23 we see the holy bread for only the priests. Abatambyi natwe dukeneye umutsima. Even as the priests need bread. Nukuri kose dukeneye umutsima. True, we need bread. Iyo umuntu ahagaze hano adaheruka umutsima. If someone stands here and they have not eaten bread in a long time, atera story. They just talk about stories. If a choir stands here after a long time without bread, bahimba amatiku n'inzara y'iwabo n'agahinda gakabije bagize ugashaka nko gospel ukayibura kubera ko ntibaheruka umutsima w'ijambo ry'Imana. They just sing words. Iyo umugabo adaheruka umutsima abari mu rugo bose abasangiza ibindi bintu logique n'ibikomera ariko ntabaha ibiva mu ijuru. But if the man has spent a long time without bread, he will only share logic and all the other things. Abatambyi nabo bari bakeneye umutsima. Even the priests needed bread. Hanyuma gutegeka kwa 2:18 in Deuteronomy chapter 28, Bibiliya iravuga ngo impamvu yabahaye umutsima batari bazi
yagira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa atungwa n'ijambo ry'Imana. The reason as why he gave them bread, it's because he wanted them to know that man does not live by bread alone, but even because of his word. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa atungwa n'ijambo ry'Imana. We don't live because of only bread. Ubu buhanuzi bwose bwahanura Kristo azaza akaba arimwo byose. That was all the prophecy about Jesus Christ who is everything. Rusi 2:14 haravuga ngo igihe Rusi yaragiye guhumba ingano mu mutsima wa Boazi bamuhaye umutsima na vino. In Ruth chapter 2:14 we read about Ruth and Boaz. When he was going to make dough, he was given nagira ngo mbabwire ko igihe tuziga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima tuzava mu bunyage duhabwe igihugu. When we are relating the bread and the word of God, we shall be given the nations. Imana itubikiye igihugu ciza kandi hari abacunguzi beza nk'aba Boaz Imana yateguye mu buzima bwawe. God has prepared a very good nation for us, and God has prepared great Boazes in our lives. Bibiliya y'uburyo yanditse harimwo amasezerano, harimwo imigisha, harimwo amahame, harimwo na kirazira. The way the Bible is written, there are promises, there are values, there is principles, and there are things that we are not supposed to do. Uzikubaho byibuze utazi amasezerano yawe ari muri Bibiliya. Do you know living a life when you do not know the promises that you have that are in the Bible? Uzikubaho utazi imigisha ikugenewe. You know living a life when you do not know the blessings that are for you. Umunsi twageze kwa Boazi ari we Kristo. The day we reach in Boaz's home, we shall live by the wine and the bread. Hanyuma igihe hari krize ikomeye muri Isirayeli, abami ba mbere 17:6, Eliya Imana yamutungishije inyama n'umutsima kandi bikazangwa n'ibikona. And in 1 Kings we read about the time when God protected his own by bread. Kuva COVID ibaye ibintu byabaye nabi ku isi. After COVID time, things changed. Dutangiye koroherwa Ukraine ibigwanye n'Uburusiya. We heard about the fight between Ukraine and Russia. Dutangiye koroherwa Israel igwana n'Abarabu. When we were starting to think that things are going to be, then we ntabwo had tuzi a ngo war in harakurikiraho Arab. iki mu by'ukuri isi yose ntizi igikurikiraho. Now we do not know what is following next. Ariko uyu mugoroba mafitiye inkuru nziza. But this tonight I have Mwijuru nta krize economique yabayeyo. There is nothing like an economic crisis. Abantu bayo. God will protect his own. Hanyuma Eliya nahoze nsoma ukuntu abami ba mbere 19:6 igihe yarahunze Yezebeli yagize depression. I have been reading in 1 Kings, and when Elijah was waiting, he was depressed. The Bible says he woke him up when he had prepared for him bread. He said, eat and continue to eat because you're going to spend 40 days on the journey. Let me tell you the truth. When you get time to pray, make sure you use it well. When you see God giving you an opportunity, always remember to maximize it. Because on that food you can end up going for it for 40 days. I would stop by that. Now Jesus is the bread of life. Yohana 6:53-58 reka mwumve ibintu yivuzeho. When we read in John chapter 6:53, Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutajya umutsima w'umwana w'umuntu ntimunywe ndababwira yuko nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywa n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. 5:4 Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. 5:6 Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri nge, nanjye nkaguma muri we. 5:7 Nkuko data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa data, nikundya nawe azabaho ku bwanjye.
uwo ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo basekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Amen. So Jesus said again, I tell you the truth. ibintu birindwi muri aya magambo nsomye. I will tell you 7 things. Muri Kristo, muri uyu mutsima witwa Kristo, niho harimo ubugingo bwuzuye. In Jesus Christ, that is where we find the true bread. Iyo bavuze ubugingo bwuzuye tuba tuvuze ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. When we talk about full life, we are talking about the spirit, body and soul. Yesu yavuze ngo urya umubiri wanjye azagira ubugingo. Jesus said that he who eats my flesh will be getting eternal life. Nari muzi ko ubugingo bufatika. Did you know that eternal life is tangible? Hari umuntu yananuka ntamenye ko yananutse? Is there anyone who can become hari uwabyibuha se ntamenye ko yabyibushe? Or maybe you gain weight and n'abandi bantu bakabimubonaho. You know it and even other people know it. Iyo wariye kuri uyu mutsima witwa Kristo ugira ubugingo ukabyumva n'abandi bantu bakabona ufite ubugingo. When you eat the bread that is Jesus, you know it and other people know it. Kandi ubugingo butangiye kugucika ubwawe urabyumva n'abandi bantu bakabimenya. And even when it starts convicting you, you know it and other people know it. Mwarese tukarya umutsima. How I pray that we all eat that bread. Ubugingo burafatika. That bread is tangible. Dufite igice cy'abantu babufite bwuzuye. There are some people who have it in full. Dufite ikindi gice cy'abantu babwigeze ariko basigaranye ubutakiri bwinshi. There are some people who touched it a little bit, but then they are scratching it with their nails. But then we are also having other people who do not even know what eternal life is. You remember a lady who was blood was flowing for 12 years. He would lose blood. In the Bible, blood reflects life. He went through a lot of people in the crowd, but knowing that if I touch his dress, I will be healed. Do you know the mistake that you can do when you come to church? It's to know when you're coming in here without anything in your mind. It's not here where we get the good times. On Monday we are talking about do not pass by me. Do not pass by me, you are my good Lord. You come here when you are already. He said that if I could touch only his dress. Yes, we are praying for 40 days. What are you saying that Jesus could do for you? What are you believing that Jesus can do? May it happen according to what you believe. In him it is full life. Secondly, yaravuze ngo umuntu abafite urya umutsima cyangwa umubiri wanyu abafite ubugingo buhoraho. The one who eats my flesh has eternal life. Nukuri tugendana ubugingo buhoraho muri twe. We have that eternal life in us. Dufite ubwoba bwo gupfa. We do not have fear of death. Uko twapfa kose turabizi ko twajya mu ijuru. Even anywhere we die, we know we shall go to heaven. Ubugingo buhoraho twarabwakiriye deje. Because we know that we have received eternal life. Hari amasengesho ntemeranywa nayo. But there are some prayers I do not believe in. Aho umuntu umaze imyaka 20 mu rusengero. For people who have spent 20 years in church. Asenga ngo mana ngo hajya ngo ndi umwana wawe ngo uzabimpishurire. When someone says that, God, am I your child or not? Mu gitabo cy'ubugingo ngo cyangwa sindimo. Am I still in the book of life or not? Aya masengesho tugomba kuba twarayarenze. I hope we are past those kinds of prayers. Bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bahindura kuba abana b'Imana. In him and accepted him, he gave them the right to become their children. Gukura ariko turi abana b'Imana. We are remaining with the steps to grow, but we are his children. Tugendana ubugingo buhoraho. We walk with eternal life. Mu bintu ntashidikanya. Things that I can never doubt. Sinshidikanya ko ndi umwana w'Imana. I never doubt that I'm the child of God. Ntekereza ko bajije n'abahungu banyu ukababaza ngo uriya niso. I believe if you ask my children, is that your father? Nuko tutarapimisha Aden. We have not gone for a. Nibaza ko babizi ko ndisi. I believe they know it that I'm the father. And even when I look at them, I see that they are my children. Our spirit and his spirit, they all come together to say that we are his children.
cya gatatu nzamuzura ku munsi w'imperuka. Number 3 is that we shall be resurrected on the judgment day. Mwari muzi ko abantu batazagira umugisha wo kuzuka. Did you know that there are some people who are blessed who are going to be resurrected on the end umuzuko wa mbere. I talking about the ahubwo first resurrection. bakazazuka ku muzuko wo guciriga urubanza. Bakazazuka mu gihe cyo guciriga urubanza. They will also resurrect during the judgment time. Twagiye kubwiriza mu gihugu duturanye. We went to preach the gospel in one of our neighboring countries. Hari intambara mbi nyeshamba. There was a war. Hanyuma ahantu twari tugiye kubwiriza dusanga muri ako gace nyeshamba zarahafashe. And we found that the place where we had gone, the rebellious people had captured that area. Twari batatu. We were 3. Dukora inama yo gusubira inyuma kubera ko tutari gukomeza muri zo nyeshamba. Our meeting accepted that we retreat, not to go into the guerrilla warfare. Umwe mu bo twari turi kumwe aratureba aratubwira ngo beneda. And the one who were together with looked at us instinctively and said, brethren, we are not more than Peter or Paul or all the other guys. There is a church where they sent us and they're waiting for us. Let us go even if they kill us. God will know where we will die from. When the trumpets sound, we shall be the first ones to rise up. We went up 8 hours. And then when we reached somewhere, the guerrilla warfare people and we found that they had captured even other people. And then they started killing people who were ahead of us. I was sitting down waiting for my head to be cut off. And God told me that even when you go through fire, you will still be alive. And I was not believing that fully, because when you're about to die, my brain had not yet fully accepted that. But I had a whistle blowing. And the fighters left us and they went to find their leader up the mountain. And then we stood up and then we went into the conference. And then we went and found a big church waiting for us. And pastor saw us and he started crying. He asked us, where did you pass? And we told him, not only because you have gone through that place, they are actually down there, that's where they are sitting. And now I knew that there was nothing left behind. I preached. And then I asked people to come and repent. And then there came a guy who came running and then he held my legs. And he said a lot of big things. And he said that do not pray for me ordinarily, because the ones that the boys you see there, those are my brothers. And after praying for me, they are going to kill me, because what I've just done is not acceptable. But I know the life that you've talked about, Jesus will give that to me. I don't exactly remember what I prayed. They kept on with bullets all night. God's luck, we are here. And then we had to go back down. Of course, it was hard to go down. I'm not going to tell you the whole story, but you can see I am here, I'm alive. I wanted to talk about that resurrection on the judgment day. Even if we meet things that will kill us, there is a day the trumpets will speak, and Jesus will say, Jesus will know where we died from. And the trumpets will sound, we shall resurrect. We have Christians who are scared. When the pussycat just stops them, when you hear something just when an old says something, I'm dead. Why are you afraid?
umwami azatuzura. Jesus will resurrect us. Niturapfa tuzazuka. Even if we die, we shall resurrect. Tubikomoye ku mutsima w'ubugingo ari we Kristo. Getting it from the bread of life, who is Jesus Christ. Cyakane niwe byo kurya by'ukuri n'ibyo kunywa by'ukuri. Number 4, he's the real food and the real drink. Bimwe mu bibazo biri gutera kanseri nyinshi mu isi. One of the things that is causing a lot of cancers in the world. Harimo ibyo kurya bitujuje ubuziranenge. There is food that is not real good. Mu bihugu biteye imbere, in developed countries, ibiryo bitarimo produit chimique birahenda cyane. Foods that are organic are very, very expensive. Bijya bakire cyane, si umuntu wese yapfa kubyibonera. It's only the rich who can eat that food. Kubera ko isi abantu mu isi babaye benshi. Because there are a lot of people in the world. Isi yahisemo kubatuburira kugira ngo baticwa n'inzara. The world has decided to multiply what they ariko nibyo bajya si ibyo kurya by'ukuri nibyujuje ubuziranenge. But even the foods they are giving them, it's not upright food. Umva inkuru nziza. Now listen carefully to this. Yesu nibyo kurya by'ukuri. Jesus is the true food. Nibyo kunywa by'ukuri. It's the true drink. Niyo twari bitameze neza, even when we eat food that is bad, aduha ubuzima. He gives us life. Kubera ko nibyo kurya by'ukuri nibyo kunywa by'ukuri. And because he's the true food and the true drink. Gatanu, number 5. Urya umutsima cyangwa se umubiri we aguma muri nge nanjye nkaguma muri we. The one who eats the flesh of Jesus Christ is in me and I remain in him. Muribuka ko Yesu yavuze ngo umuntu nankunda nzaza ngewe na mwuka wera na data duture muri we. Do you remember what Jesus said, that if someone loves me, I will come with my Father and the Holy Spirit and dine with them? Hari ukuntu tuzi kurobanura ku butoni. There is a way we separate because of favoritism. Tukarebera n'abantu inyuma, and then we see the physical part, hanyuma tugahita duca imanza, and then we make our judgments. Ariko hari abantu bacumbikiye muri bo, data wa twese n'umwuka wera n'Imana data. But there are 3 people in us, God the Son, the Father, and the Holy Spirit. Agendana ubutware bukomeye mu buryo bukomeye. That person there moves with great authority. Icyampa ukaba ubuturo bw'Imana. So how I pray that you will be God's place. Bubatse urusengero ko kwa Salomo rwari rwiza kuruta urwacu hano. Solomon's church was bigger and better than hanyuma this. Imana itiravuga ngo muzanyubakira inzuki. And God said, are you going to build for me such a ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. The heaven is my home and the aravuga ngo ahantu Imana ishobora gukwigwa ni mu mutima umenetse gusa. And but where Imana yifuza abahungu n'abakobwa babaye inzu y'Imana. God wants those people who are his house. Muri bukumuvuga butumwa yitwa Joyce Meyer yaje mu Rwanda. Do you remember a preacher called Joyce Meyer? Mu nyigisho yigishije kuri Stade Amahoro hari akantu kamwe nasigaranye ntazibagirwa. There is something that she said that I will never forget. Hari nijoro yaravuze ngo twigishije abantu kuza mu rusengero, ntitwabigisha ko nabo ari urusengero inyuma y'urusengero. And we taught people to come to church buildings, but we never taught them that in themselves they are a church in a church. N'igihe wavuye mu rusengero ugibuka ko nawe uri urusengero rw'Imana. So even when you come here in church, always remember that you are a church of God. Hanyuma ijambo rya gatandatu Bibiliya tubwiye ngo nikundya nawe azabaho ku bwanjye. In the number 6 that he's saying is undya azabaho ku bwanjye. The one who eats me will live because of me. Umuntu narya umutsima w'ubugingo azabaho ku bwa Kristo. If you eat that flesh of Jesus, you will live because of him. Bamwe muri mwe bafite ubwishingizi bw'ubuzima. Some of you have health insurance. Abandi ntibaragira ayo mahirwe. And other people probably have not yet got that. Ariko dufite umwishingizi wa twese. But we have a general insurer. Kandi umwishingizi w'ukuri. And he's a true insurer. Dufite umufatanyabikorwa yitwa Kristo. We have a partner called Jesus Christ. Muri we umutekano urarinzwe mu buryo bwiza. In him security is full. Nawe mutekereze yavuze ngo undya azabaho ku bwanyu, ni ukuvuga ngo ibyo azakenera mu rugendo rw'ubuzima nzabyishingira. Think about this, that if you are in him, everything that you want, I have insured nibuka ko ari we yatanze iri tangazo rivuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange mbaruhure. You remember when he gave an announcement that all of you who are heavy laden and tired, come and I will give you rest. Nta mukire wo ku isi, there is no rich person in the world. Nta n'umuyobozi ku rwego rw'isi, there is no leader on the aravuga ngo world mwese abarushe muze munsange. who has ever said that all those who are tired come and find me. Ubu se yadukira? Can he manage?
Jambo rya karindwi. Number 7. Ahubwo uyu mutsima azabaho iteka ryose. The one who eats this bread will live forever. Azabaho iteka ryose muri Kristo. He will live forever in Christ Jesus. Mama yatabarutse mu myaka nk'itandatu ishize. My mom died 6 years ago. Hanyuma ngira ubwonko bwanjye bunanirwa kubyakira nk'imyaka 2 yose. And my brain could not take it in for about 2 years. Kubera ko yari yaragize stroke tumugwaza amezi 3 ari muri koma. Because she had stroke for about 3 months and she was in coma. Mu byukuri yapfushwe n'umubabaro. And she died when we were very hanyuma nta nubwo twaherukana nashize igihe kinini. And we had met after a long time. Iyo byageraga ku itariki yatabarutseho nahita mbona iyo shusho yose. Every other time it would reach that date she died. Rimwe na rimwe nkagira n'amarangamutima nkandika kuri stati yanjye ibintu bijyanye n'amarangamutima yo guhungabana. Sometimes I could write on my status things that are murabizi ko urupfu rudafite aho rukwigwa mu marangamutima y'abantu. You can understand that death doesn't have a place in our mind. Muzi ukuntu nakize. But do you know how I got healed? Imana yarambwiye. God told me. Mama wawe yapfuye mu isi y'umubabaro avuka mu isi y'umunezero. Your mom died in ntazongera kubabara iteka ryose. But she's now living, she will never feel any other pain. Ubabaje ni ngewe nasigaye na. And now you are the one who should feel pain. Because you are the one fighting all those troubles, but for her she's having rest. But those who die in Christ will be living eternal. They will be happy. They will not have any challenges in life. They will live forever. Ndashaka gusoreza ku ijambo akenshi dukoresha kwigaburo ryera. I want to end by the word that we talk about. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 11:27 haravuga ngo nico gituma umuntu wese azajya umutsima w'umwami wacu cyangwa akanywera ku gikombe uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Mu busanzwe ntabwo iri jambo nyine turikoresha kwigaburo. We always use this word when we are having holy communion. Ariko uyu munsi ndashaka kurikoresha. But I want to talk about it. Erega ijambo ry'Imana naryo ni umutsima. Even the word of God is the bread of life. Na Kristo nawe ni umutsima. Even Jesus is the bread of life. Ako muzi kibazo dufite gikomeye. But do you know the challenge that we have? N'abantu basuzugura umubiri w'umwami. The people who deny the flesh of Jesus. Mu rupfu rw'umwami niho dukura ubugingo. In his death, that is where we get life. Dufite abantu bumva ijambo ry'Imana. There are people who hear God's word. Ariko nyene ntibibabuze kuba babandi. But it doesn't prevent them from being those ordinary ones. Urubanza rukomeye tuzagira. The very biggest judgment that we shall have. N'ugusuzugura. It is disrespecting. Umutsima wakaduhaye ubugingo. The bread that is supposed to give us life. Ndasenga mu izina rya Yesu. I am praying in the name of Jesus. Aya masengesho y'iminsi 40. These 40 days of prayer and fasting. Uzahavana ubugingo buzima. That you will have eternal life. Intege nke zawe zizahinduka imbaraga. Every other weakness will be changed to strength. Ibyagutsinda nawe wige kubitsinda Imana iguha imbaraga zo kubitsinda. Things that used to take you off. Ese mwizeye ko mu mubiri w'umwami mu rupfu rw'umwami twahavana ubugingo? Do you believe that in his death kandi butari ubugingo mu gice kimwe mu gice cy'umwuka n'ubugingo n'umubiri? Not only in one part but in the spirit, in the body and in the soul. Twunamisha amaso dusenge. Shall you look down and we pray? Nagira ngo nkwinginge ntuzasuzugura umubiri wa Kristo. I'm urging you, do not respect ahubwo urire kwakira ubugingo, but then receive the eternal life. Hano hazanyura abigisha batandukanye. There are a lot of other preachers who are going to come here. Bazaba bazanye umutsima mu buryo butandukanye. They will bring the bread of life in different ways. Ibyo uzumva byose bizaguha ubugingo kandi bwinshi.